Dumelang, nna ke Douglas Mosadi ke dira thulaganyo ya thagamoso magare ga ura ya borataro le ura ya borobo mo mosong. Re nwa kofi, re ja breakfast and the rest. Ne? Yeah, between 6 and 9. Radio Mabatho le Motsweding ka 1998 ile dia integrate go nna station se le nosi. And then na ke kopane le Motsweding FM 4 months later ha ba ntsaya ba ntira gore ke go ira thulaganyo ya party time magare ga ura borobongwe le ura bo lesome le bobedi la botlhano and magare ga ura bongwe le ura botlhano ka Sontaga phakela. Ha ona le so se thata se batho ba sa itseng gore se thata yang ke co-presenting ga e bonolo jaaka o ka akanya gonne le tshwanetse gore bobedi ba lona le be le khona go ka click but di kgwedi tsa ntlha go ne go le thata ka ntlha gore ga re khone go itse gore mang o tshwantsa tsene kae mang o tshwantsa direng so re ile ra tshwanna gore re ba akanye dio tse dintsi pele re ka felletsa re nna a team, a solid team. Momesh waka ke 1992, my first show. Yeah, it was a momesh ka ntla gore ne ke lebetse go tima microphone and ke bua le batho gore ba nkutlweletse mo radio so and ke le gaufi le microphone so they had gore ba tabogele mo studio go tla go nkgalemela because na go e kana di phone ha la arabe di phone because o santse o panic o santse o le mosha and ne rira a youth program. My best moment in Leone at the DM show but the leg ya Sunday leg morning ira thulaganyo tsa e ketlileng so I was relaxed ne ke tla compete le any Sunday movement show including le tsa go metro ne nka ba tsa pound for pound. I'll go for sports. Hey guys, la lira no okay. Rekopana mone bale la le ka kwano FNP fa o le bella ka fa le takoreng la molema ke se topa sa kaza Chiefs mele takore la bo ja ke stopa sa la Pirates ba tsona jano tine ja no tla ka kholeo di ka tere suma mararo so o le bro so o bro so ba le busupa so le botano wa tsa kholeo we go ya tla le tua. Great.